Turerwa Moses yemeye icyaha mu marira menshi imbere y'urukiko rwa Kicukiro. Candace Ssenwani yaburanye ifungwa ry'agateganyo mu marira n'agahinda kubwo kwiregura byamunaniye abanza kurira, ariko umucamanza amusaba gutuza akisonera ku byo aregwa. Turerwa Moses yabwiye urukiko ko yemera icyaha cyo gukoresha urumogi, gusa ko arukoresha kubera uburwayi kandi ko ari mu nzira yo kurureka. Ubushinjacyaha bwavuze ko yafatanywe udupfunyika tw'urumogi 13, ariko Moses we ahakana ko atafatanywe urumogi rungana gutyo. Yasobanuye ko yatanze amagarama 2 y'urumogi rwa hybrid yasanzwemo igipimo cy'146 cya miligarama, nyamara umuntu muzima ntagomba kurenza 0.20 miligarama. Moses Turahirwa yemereye ubushinjacyaha ko akura urumogi muri Kenya akaba arunywa, asaba urukiko ko yarekurwa, nyamara ubushinjacyaha bwamusabiye gufungwa iminsi 30 aremewe akarere ka Nyanza. Wese reka musozi kandi no kumererwa neza. Urubanza rwa Nazinda Erasme aregwamo rwasubitswe nyuma y'uko umwunganizi mu mategeko agaragaje imbogamizi z'uko urubanza rutakomeza. Bwana Nazinda Erasme yagejejwe ku rukiko saa 7:55 mu gihe umwunganizi we yahageze saa 8:37, naho urubanza rutangira saa 8:55 nyuma yo gusomwa imyirondoro ya Nazinda Erasme. Umwunganizi mu mategeko yahise asaba ijambo avuga ko hari imbogamizi urubanza. Umwanzuro w'urukiko uzasomwa kuwa 9 Gicurasi 2025 ku isaha 8 z'amanywa ku kigo rwisumbuye rwa Kicukiro.